41 million out of 8 inputs because yeah, you be fair. No, be fair. Akakiiko k'ebyenguuto karukwebembegwa mu nyeshengero wa Shema Municipality Dickson Kateshumbwa karebwaho n'orukoba omu ruramburo rw'enguuto za municipality hamwe na district aho babana bapima obwo ba engineer bakubuzibwa akasyo n'akahindo. Akakiiko kashanga kuzumwe ezakozirwe zikozirwe ebyoya byashwa n'ezindi ezakubire zakozirwe tizakakwatwaho ga kandi center account zakiriho na zimwe zikakoresebwaho ebicweka zitu nizoreka ngo tukinemo buzubu mu bakozi b'ituraga aho kuba inguto twazarambura hamwe n'oreba sente zishobire konka umurimo tukureba ekiri kubashasha nk'abebembezi okurigirira ha Rosemary Nyakikongoro umunyeshengero kazi no kushanga ngo nibahinguza sente nyamwingi konka atari uruguto na rumwe urwakozirwe kandi na sente tizirukurebwaho. Shema district waza kutubara tukateka mu billion 2 ya municipality na ya district kandi ubu hariyo na za road fund ezo kuzaza kukamuke zikazuka ukanza ntumanyisa ruyade twaza kubara tushemeye kuba twineka billion 3 omurishe mazokore ngutu konka waye todora shema barebe mbuto zito kuzurusha n'ekintu cyo kushasha ukomuntu uruguto rwakabutsiye kuza Kakindo omurisheme y'amatemba uri kwingana kilomita 9 orwabarirwe miliyoni 9 obwa hati miliyoni 8 nizo zakozesiwe kugura ibikozesa ikintu kihabanyishengero mu mbera twatandikira aho uruguto orubi ayo kutandikira kandi twabantu tumanya ukurga kabutsiye umukatare kuja kukaha Kakindo tugumiza mutweze zina twashanga tine cyakozirwa tukureba umuntu mubona okukozirwa aha miliyoni 8 zitweyireyo nka gavumenti 40 zageze kwa rufo kilometers nimtekwa kurefuka n'ubwo kuba rufiri kilometers mugurefu abuba narebe yiti anti munyefuka sana efuka woro nojerebera bukoze newerewa mugiye mutabone ndizo ebyo nakuza kuterera n'abakozi baheza kwetera umukifuba bakamanya uko binekora abantu aho n'abamubembezi bayitombitero bugara bwa Chief Administrative Officer hamwe na Chairman w'entebe ya katano abatarebwa na kingana busha monitoring yacyata abakozi ahabunkenke bakagarukamo hebata kwetegereza ibirije icyendo kuterezamo abo ko washanga inguto erho se miliyoni 9 anane mweza ariko kandi n'icyatandikireho ngo bashohizo kandi cyo bashohizo cy'ubuzire cyo cy'amasambezo no bari fomani umuringo ngugumwe aha bya Sino Trucks abebembezi bemerize motoke bahango ibyo bataka bature nibesharengera ebimazirehe nguto hamwe n'entindo aho bashanga ngo bature nibazirabyaho mu buhenda biragiro urwo rutindo no rwa municipality district nehereze torsa o municipality kugira ngo bakozese orusa rwo kurabyo Sino Trucks so nyone njangwe je niyeshoberwo kandi eri kwija kushitama aha abantu babiri district na municipality leadership tukareba ngo ruyare baharmonizing bridge nemwe har bridges nkina eziriyo ziceka ahabwa Sino Trucks ezikushoma mushenyi zekorire bintebe kukiza amani oruguto na bridges nabwo ecyo nsaba government insecurity kureba ngo bagadinga properties za government ejo Patio Moses Bagonza webyo butonde okurugomoro nemanuko kushobora okukiriye cyamazima urutindo ryahabunkenke obona bari kutimba umushenyi bari kugutimba mbehenda biragiro. According to the assessment, Sino Trucks are not supposed to be using this bridge. It's a very old bridge and very weak. Gasha kwa Gerard Tugumo muri Shema aha bwa Sky TV Agention.